Ebi byagambwa Minisita Milly Babalanda, Minisita ow'enshonga za Pulezidenti hamwe na Hajjat Malolezi Amina, omuhandiki mukuru waabo abarikufuna emidaari omu rukiiko rw'abanyamahurire omu rurembo rwa Kampala aha Uganda Media Center. Milly Babalanda, Minister of President, yashaba abanya-Uganda okukuza izooba ly'amamanzi omu Lyantonde District omu Kaliro Town Council. Kubiriza era mbasaba mujje mutwegatteko Lyantonde awo mu Kaliro Town Council ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga 2025. Yayongera yagira ngu ahizooba eryo omugenyi mukuru naaza kuba ari mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni, kandi omutwe mukuru ahizooba eryo n'ekirare ky'amamanzi n'ekyokureeberaho kirungi. Omuringo nigwo gumwe Minisita Milly Babalanda yahamya nko Pulezidenti arikuza kuhiibwa ekitiinisa, kandi ayongere asiimwe ahizooba ry'okukuza ekiro ky'amamanzi omurundi gwa 36. Siima abantu b'Eryantonde era ku lunaku luno olwa Heroes Day amajaguza gano aga 36 twagala okusalutinga oba okuwa ekitiibwa okussaamu ennyo ekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga lino Retired General Yoweri Kaguta Museveni, kubanga y'obuvubuka bwe bwonna yabuwaayo ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Hajjat Malolezi Amina yahamya ngu abantu abarikuingana 5 nibo baraheebwa emidaari Uganda kwerabe neekuza ekiro ky'amamanzi omu Lyantonde District. Olunaku luno olwa Heroes Day lubeeramu ebintu bingi nnyo nga okujjukira abo abawaayo obulamu bwabwe ne bafa ku lw'eggwanga lino, ate okufa okutaali kulungi, okwerekereza self-sacrifice ne bawaayo olw'eggwanga lyaffe Uganda, y'ensonga lwaki tujjukira olunaku luno olw'abazira. Hajjat Amina yayongera yagira ngu abo boona barikwija kufuna emidaari baaherize kubatebeekanisiza n'emitongole ebirala bye tukolagana nabyo okulaba nti tubateerawo at least essente ezibasobozesa okutambula, entambula ebaleeta, entambula enaabazaayo, at least n'essente eza accommodation zebabeera ennaku zebabeeraawo nga bazze mu egyo emikolo, kubanga tubawa invitation okujja. Minisita Milly Babalanda yagira ngu abo boona abashagikira olutaro okulabira omu kuhayo ssente, ebyokulya hamwe n'emibazi y'okujanjaba boona nibiija kusiimibwa. Okusobola okujjukira abazira baffe tubadde n'ebintu bye tuzze nga tukola mu kitundu ekyo ekya Kaliro Town Council, okugeza nga okujjanjaba abantu b'omu kitundu ekyo, kubanga twagala basigale nga balamu olwo eddimu eddene lye baakola nga obalwanirira eggwanga lino ffe tusobole okuba abalamu. Akoraga gasha kwa Ivan Nyesiga omuri Kampala aha Bwatayari West.